Kwenzakalani kathi? Ngani? Indaba lonke liphuma etoilet. Phuma etoilet? Kanjani? Kwenzakalani vele la? Uthe uyangena lapha ngathi kulomuntu wabuye lapha Hayi. Kanti bengiqedile ubengigeza la. Beligeza. So unile besenzana beligezisa. Ubefuna ungena etoilet. Kanti umngane wakho ungacabangeli umngane wakho into ezimbi manje. Ungacabangeli umngane wakho into ezimbi. Uthe uyangena etoilet lapha kwayenzakalani? So mina sengikhanya ngani ngisidomo vele kini. Angimuntu ongacabangiyo vele. Ngani? Liphuma lisenzana etoilet lingu2. Why lingena lingu2? Wena wayongena etoilet umkame setoilet. Ngicela umtshele ukuthi ufuna ungena etoilet. Ngathi kulomuntu ngibethe ngithawula vele sengiqokile. Akulanta ayibona. Usonxethe ngalilethe kulomuntu ungeneleni. Uphenduke eminyango ungenele nga. Hayi ngilibonile mina. Uboneni? Hayi. Why vele lisenza khona? Ungahlala ucabanga into. Ungabi lengqondo exoxo. Ingqondo exoxo mina. Ukuthi abanye abantu bakhala ngezulu wena ubhizi we emfuleni. Ungayenzi ingqondo exoxo. Ungele bath lo mkami. Umtshele. Kasangangena yenze. Usebamba liqolo sengihlalela kasangihloniphi njengoba umuzi njengomnikazi. Hayi but umngane wakho ungayenzi khona. Wena